Ġie mniedi l-ktieb il-ġdid ta' Evarist Bartolo, frak mill-istorja ħarsa minn taħt, li jagħti ħarsa unika lejn il-passat minn għajnejn dawk li sofrew minflok mill-perspettiva tal-ħakkiema. Il-pubblikazzjoni tinkludi 80 storja differenti fosthom dwar eremit f'Kemuna, Maltin Misilmin eżiljati fi Sqallija, l-ewwel xandira tar-Raj f'Malta u anke dwar tfal Maltin li mitu avvelenati mill-mistka. Rakkonti dwar l-ewwel karozzi u ajruplani li raw il-Gżejjer, il-Karnival fi żmien Pinto u anke testijiet nukleari Franċiżi fid-deżert tal-Alġerija fis-snin 60. L-awtur jagħmel distinzjoni ċara bejn ħrejjef u leġendi u fatti storiċi, waqt li jkwota lill-istoriku Terry Pratchett dwar l-importanza li wieħed jaf minn fejn ġej biex jaf fejn sejjer. Waqt it-tnedija l-awtur Evarist Bartolo qal li l-istorja ta' Malta hi parti minnha u ssawwar l-identità tagħna. L-istorja tenna nippruvaw nifhmu minn aħna. U minn aħna taħlita qawwija li ġiek tara l-istorja kollha tagħna dejjem ġew fostna nies minn kull naħa tal-Mediterran u anke mill-bqija tad-dinja mhix xi ħaġa tal-lum din. U aħna morna fil-bqija tad-dinja, ġifieri jekk tara l-Maltin jemigraw f'pajjiżi differenti tal-Mediterran. Il-ktieb ippubblikat mill-SKS u allustrat b'pitturi u ritratti bil-kulur u qed jinbih 15 € kemm fil-ħwienet tal-kotba kif ukoll online fuq is-sit www.skspublishers.com.